Anya laki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong nga takas tabakal? Amangan mo isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kurintay. Isimsim pa lang nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manon nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti dyan magusto na ko na ako. Anya laki, iti na yan natin bakit ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak manlangan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rudan. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat tan nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mat. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matadanarig ti trabaho dagiti linemen. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo maawagan ti linemen mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, kaputa saan mo maawagan ti number Tom. Kasya ila dayta? Oy, kumare. Mga nadamak ang agkin ka narigatan. Oh, danag mo na iya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito'y brown out ti magagapon o abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, alignment. Ha? Manang Berta, si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas a bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta, pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos yu iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat
Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga, manang. Ar-aramidan mi mati amin nakabailan mi kahit. Ha, takdaram day tanga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Oh, kumare. Kasla problemado ka man, na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ni daa. Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamata kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-trabaho. Tapno agsublilaing ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas at mawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat pati ka dagiti chismis amang mangeg mo? Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamaysa, nakita ko man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapod no matibagbagak? Nalabas kan. Di ka lang masyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga ti may tultulong mo. Ngam nagatubay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi kasta ti kulay da pingping mo, Berta. Tinungpanak tiyawanan bay na bakla. Anya? Abi at tinungpana ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakunana nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit? Sana kumkumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawa mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta. Husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag-timbagak ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Ay, makabannog ka talaga ti agtrabaho. Ado pa'y tinasken nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakit may subli ada, gusti kuryente. No maminsan, makabwisid dan. Nakadkadlawan na bambanog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay pureng. Awan anyaman na. Amok na bambanog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka pa Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodon. Ay na, naimbag ka pa'y pureng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan nana, itay pa ngamin at tantanawak ida jitawa mi. Amok na banog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan day ta. Imbis nga da ka dita nga agong ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi
Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mate, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen. Anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Te kabit mo kunam kidi Ni, da kayumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayumat amaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumata na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagado ka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay, awan day kay Manong Timyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amwam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Iso akas la nasilian ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na nga minamaawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, pudno ti bagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtuman. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akas ta tilangam Timyong. Kan apay nga agungungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa asawa sa ano? Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot laga ay makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Timyong ijabalay mi, Nana. Anya! Nana, pudno ti pagbagak.
No sino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya ladita. Ha, anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay nakas na una ya pungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga binayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay yanak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, amom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Oh, anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuwana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no the generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat ana aramidam. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ipagakinila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang ka mong ti aramidam. Agar aramid kan tomat. Ay, una yan ti kastoy ay. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.